Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan a Florante. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't ko matapay drama ti pakasaritaan ti biag ko. May saak a tricycle driver. Kunada, basta driver, sweet lover. Saan nga iti panangbagkat iti bukod ko atugaw, at damot langak. Ken adu ti agkursonada kanyak, nga uray at daan akon iti asawa, ken maysa nga anak. Bueno papagayam, entay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Florante. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, mapan ka lang pasada iti tricycle. Naggel ka nagbangbang ka pa Florante. Ha? Masapula na bang ka nataraki ang agpasada? Tapno ado ti aglugan iti tricycle ko, Relinda. Sika talaga. Ang mga nood damutin sa baling aramida ma. Anya? Pagduado anak man na nakon. Diyak maaramid ti mangloko kan ka. Sika lang ti babae nga ayatek. Talaga? Wan bakat. Kita man kit di. Numayat mat lang ti bisngay ko. Kita man. Kaslak agtutubo iti kastoy alangak. Una yan na nagtaraki ka, pare Florante. Sikan ti katarakian dito itoda. San mat? Pare Elisio. Nataraki tayo amin nga da dito'y paradaan. Sana all. Hawag kagpaiso. Anya ngay. Sa konti agpila. Ekat mo na pare. Apag iso. Niipag mo asurity sumungan ng aglugan. Uy, agudong laki din ipag ko. Siguradong arkilaan na ti tricycle ko. Sino tagpasadan? Siak, ipagsuri. Aglugan ka na. Tulog ka na dyan tiyandaan. Sige, bayaw. Arkila kon ti tricycle mo. Tadabiit ikargata. Sige, mapantan. Nagpintas kay tangal daw ipagsuri. Inaldaw mo ta na pintasak. Bayaw. Sa bagay ipag. Abay, awan pa'y tinapilim ka dagiti agdatdaton kan ka, babaro? Awan ti kursonada kadakwada. Bayaw. Sa maysa, sa anak pa'y anak kasagana ang makirelasyon. Ay, sayang ti kinapintas mo nung mabaakan ka. Awan anyaman na kanyak bayaw. Talaga adyak pa'y kayat ti makirelasyon. Among ipag, bagbagay mo launay day ta nagkiting asyotpan mo. Agminar tinagwas na'y alupong. Ay, sika talaga, bayaw. Tila madmadlaw mo. Ala, isardeng man. At datan dito tiyandaan. Aywan nga agpaiso Nakadanon tamat time. Mabit lang mangkitak iti pangiparadaak iti tricycle. Anak, mapan ka ije balay daan tim asyuri. Itad mo dahi si daan dakin ni Lolom. Wen nanang. Di ka agbaybayag Mabit lang. Siya kung timangtad iti si Danda. Ha? At damat lagatangak iti tersena ni ipagsuri. Iso siya kung timang ipadigo iti si Danda kinitatang mo. Ala, si kangarud ti makaam mo. Urayin da kangarudan, tagigiddan tayo amangan. Umuna kayo lata namangan. Napsugak pa Muto yan day taman lokong. Taipan ko ni J.N. day ipagsuri. Agyaman na kitim padigong asidaan mi kan ni tatang. Bayaw. Awan na nyaman na ipag. Ayan ni tatang. Apa edyak makita? Nakatulog, bayaw. Mga tulaangan no makariing. Kasta ka di ipag. Amom ipag. Nagpintas ka. Sana nagbaliw ti kinapintas mo. At dayta ka manan ako na bayaw. Ay, narabak ka launay. Uy, sana ka mga rabrabak ipag. Talaga nagpintas ka. Ibagakan ka tipod no Kursonada ka idi. Ngam ni manang mo tinapasig kanyak.
Anya? Sorry. Dahito yung bagak, di mo idandanon kinimanang mo, ha? Agpong tutulakit di day, Apoy ko mga ibagak ngay, bayaw. Jakmat kaya't nga agapa kayo ako ni manang ko. Ay na, agyaman na ka. No kasapulam titulong ko, when no ti tricycle ko, ibagamlakan yak, ha? Nubigatak pay lang nga agudong kadagiti tagilakok dito Teresena, bayaw. Sige, ibagam tulatakan yak, ipag. Uray saan kan nga plete, Anya? Saan mabalin Sa pulan ni manang Rilinda ti sapul ti tricycle yo. Awan mo't sabsabali ka na tayo. Ipagkamit, kabsat na kati asawak. Isong ayos laeng, nga uray saan ka nga plete. Pare Florante, madlaw ko sa bali Anya day tamad madlaw mo, pare Eliseo. Napasig kayo kani ipag mo asyuri. Nagsapa ka ng sokon kan kuha na ijibalayda. Sika talaga pare. Ikam man iti sa bali kay papa ng tinagitam. Amokmot ka diti amin kurso na dam idinisyuri. Uy! Shhh! Kaamam tangiwat mo. Abangan no da sa bali makangagkan ka. Pudno nga ti atap ko. Nga da pala nabatbati nga ayat di taposom para kani syuri nga ipagmaw. Ay, among pare. Jak mailadawan ti ragsak ko. Tunggal makitkitak ni ipag ko. Nakayawan naklauna iti kinapintas na, pare. Napintas kami na talaga ni ipagmaw. Ay, dakas dahi nga pampanunuton pare. Ha? Amangan no makadlaw ni bakit mau. Pagtalawon na kay di balayaw. Sa dino manan ti papanamlakay. Kasangsangpot mo lang pumanaw ka manan. Mapanak man ni J. Tersena ni ipagsuri. Gumata nga iti sigarilyo. At damat asidag at tersena. Ape amapan ka pay lang ije tersena ti kabsat ko. Ha? Kwa. At dapay ngamin sukli na kanyak. Jak na itid kan kwa na iti agsapa. Tawan pagbaryak iti kwartana. Kasta ka di. Wan bakit? Inaldaw nga agudong iti tagilako na ti kabsat mo. Iso asyak mo ti kanayon na nga arkilaan. Sure. Kanayon nga gistambay ni bayaw mo a Florante di tatirsinam. Apay, saan aya ama pa nagpaspasada? Ha? Tsaka mo tatang. Nagmerienda lang itay ni bayaw. Madlaw ko nga minakanayon nga gistambay iti tersinam ti bayaw mo. Sakpayan ti masikura namang kitkita kan kwa na nakatugaw. Tatang, baybay anyulatan ni bayaw nga agis tambay di tatersenak. Awan mo ti madingar aramidan na. Umaylag merienda. Awan gayam. Mapanak man iji balay damanang mo Arilinda. Anya ti aramidam ijay, tatang. Pasyarak di apukok. Maburyungak dito'y balay. Awan kasarsarita. Ipag, sa dino ti papanan ni tatang? Mapan ijay balayo, bayaw. Pasyarin na kano ni Gigi aka anak ka. Ha? Saan ka kadingag pasada ita, bayaw? Inton madamdama pay, ipag. Manmano pala ti pasaheros iti kasto nga oras. Kaya't ka paya makita. Iswa dito yak pala ang tersenam. Anya? Adday ta ka manan, bayaw. Hindi nakman raba ka nakasta. Seryoso ipag. Talaga ako rusunada ka. Anya? Pakawanan na ka. Ngamnas ka nga ibagak tipod no amarikriknak para kan ka. Bayaw, basol day tangar aramidam. Asawam ti kabsat ko. Sure. Agayatak kan ka. Anya? Jakman na mo. No apay akastoy tiriknak no makitkita ka. Nagpigsat iti bayo ti barukong ko. Talaga nga agayatakon kan ka. Rabiin, nanang. Saan ka di pa asimangpot ni tatang? Saan pa'y nga rod, anak ko? Ang mga no agpaspasada pa'y laang iti tricycle. Kasta ka di? Wen, Gigi, anak. Naladaw nga min arimor itay agsapa. Iso amarabyan mat nga agawid.
makaturturog akon. Alain ka maturugan. Di mon urayan ni tatang mo asumangpat. Uwan, nanang. Saan anasaya at iti ubing ti agpuyat. Iso nga ka maturugan, anak ko. Parbangunan, itay sumangpat ka, Florante. Ita lang ay naramid mo ti kasta, ah. Pasensyakan bakit? Nadadahal ngamin ti tricycle. Iso parbangunan na nakaawid ak. Kasta ka di. Kung bakit? Agawid ako man, saan mo't nga agandar ti tricycle? Ala, bumangon ka nga rudan, tagar mo sarkan. Itay pa anak kaluto, ah. Kaya't ko pa'y tiagid da, bakit? Umuna kayo lahat nga agar mo sariti anak ta. Sa anak pa'y amabisin. Basta driver, sweet lover, kung kunada may paray. Ha? Oy, sumardang ka man dita, pare. May saka driver, nagdumata pare. Sika, sweet lover ka. Siya, no lover. Anya man ang tikayat mo asawan, pare Eliseo. Saan lasak ti makapalpaliyo pare? Agan-anat ka lang ka ni ririndang asawa. Ha? Masansan mo't nagkuyog kayo kani ipagmaw. Uy, nagpasig kayo pa iti tunggal maysa. Ngam ti makunak pare, ha? Kababay, no da sa bali makadlaw itar aramidin niya. Pare? Nabayagan ngagbarkada ta. Et sapay la kumatasan ngagsakit tinakam mo ka dagiti bagbagak. No itultuloy mo ti madyangar aramidin niyo kani Shure. Ay, puutay mo tayo bagak. Madadal ti pamilyam. Maibabain kayo pay. Ayan ni Bayaw Florante, manang. Nagpasada, ading. Apay ayan. Arkila ak kumadjay tricycle na. Agudong ak ita. Apay, awan ije paradaan. Awan mo't, manang. Mangkita ka langan iti sabali at tricycle. Amangan no adda nang arkilaki ni bayaw mo. Sige, manang. Mangkita ak nga rudan iti sabali at tricycle. Maladaw akong nga agudong iti tagila ko. Sa dino tinapanam, itay kapay asap sa pulan. Pasensya ka na. At dangamin ng arkilakan niya kita yagsapa. Oo. Apay akas tatilangan. At da ka ti parikot. Mariribo ka na, Bayaw. Sana rumbang na ito yung marikrik na. Ha? Aklunak, Bayaw. Agayatak matankan ka. Ngam, dakil abasol da ito eh. Sure. Makunkonsensya ak ka ni Manang Relinda. Sure. Bayaw, amangan mo. Boston, hindi ka nagsaupay. Tinapatag. Ay ayatin ta titunggal maysa. Hanggang kasanong tikapsat ko. Kagura naklakit di dayjay. Numaamuan na ti maipapan kadata. Awan matiti paradaan ni pare Florante, Relinda. Sa dino nga rudan tinapanan na. Nariwot pa'y itay pimanaw ije balay. Ha? Malaman, ngam saan pa nagawid. Sa dino nga tan tinapnapanan na. Awaga mi ti cellphone nan, ah. Amangan mo dala ng arkilakan kwa na. Ay, dayjay mo't gan ni pare Florante. Nagsardeng ti tricycle na iji batog ti pakanan. Sige, agyaman na. Mapanak iti ayan na. Dagiti awan ng bain. Anya ti kayat asawan ti panangagakbukin ni Shure, Florante. Ay, kwa. Manang Relinda. Agsao kayo. Anya ti kayat asawan da ito eh. Kada ka di relasyon niya. Relinda, di ka kumamot ag-skandalo dito'y paradaan. Pagsaritaan tayo da ito'y abanag. Mangibabain kayo. Lukluk kundak lagayam. Diyak ka sa pulan ti panagpalawag mo, Florante. Ala aminan agamit mo. Kat pumanaw kan dito'y balay. Anya? Diyak laing pagarup ang maaramid mo kanyak ti kastoy.
Mismo pa'y ati kabsat ko tinakirelasyon na. Pakawanan na, Relinda. Uray anya pa'y ter aramidan. Di kan tupulos mapakawan. Iso a pumanaw kan. Madurmanakan ka. Danggampay nga umuna ti bagakan ka. Ilawlawag ko ti amin. Anya pa'y latilawlawag mo kanyak. Agdadatan tinakita kada kayo. Impod no pa'y kanyak ni Eliseo ti may papan kada kayo ken ni Shure. Iso adikan makapaglibak, Florante. Relinda. Mangibabain kayo. Mangibabain kayo. Relinda. Nagsakit na itingin na namin yung kanyak, Florante. Bakas. Anya pa'y latar aramidam. Pumanaw kan sakbay ang makaaramidak iti saan anasayat. Ikanak pa ito sa balyawan daway. Sana na maulit ti naramid ko. Pumanaw kan. Di kan kasapulan iti biyag ko. Di ka nagpakpakita pa'y kanyag. Pumanaw kan! Pimanawak nga rod, ije balay mi, Mr. Lonely. Aklunak abasol ko ti amin. Adun adaras ang nagpakawanak kini Relinda, ngem talaga adina kon mapakawan. Ginuradak meten dagiti kakabagyanda. Iso ang mabainak launa yan. Imadayuak, ket adak itan iti probinsya ti kabsat ko. Naamiris ko adak kalabasol ti inaramid ko. Saan lang nga iti pamilyak, no di ket kini Apo Diyos. Alakastahan, katagyaman ak iti panang yurnosyo, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Florante. Agyaman ak met iti patulod mo apakasaritaam, pagayam Florante. Uray asino, madurman iti inaramid mo. Di mo mababalaw ti asawam amang ilaksid kan ka, gaputa mismo akabsat na, tinakirelasyonan. Agyaman ka pa'y kitdi, tas saanen ang nagdarom ni Relinda. Tano nagdarom, sigurado ang mabalod kayo iti ipag mo. Nakunamatan kanya ka nagbalbaliw kan. Ala, sapay la kumatag tultuloy inday ta. Saan ka mat nga agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti asawam? Tabarang dumteng to ti aldaw, ang mapakawan na kamatlaan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Florante, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bulyeser, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.